Halo, kakanayon, kaluyagan. Pwede tayo magangganan Pangasinan. Sa ikulan tayo natin, Jad, Bulinaw. Aya, may babagaraya, Balon Resort, Old Rock. Nakit atawag ang Old Rock say features daet Panay Rock. Tanay ni may akang gaway ayan resort at abong tutanay Singarak. Bali-bali naman ni at ibanaan eh hinggan tayo ay sudalan ang kanabalang dya tawalay amin niya kanto at walay kinto palay signage bali-bali kyo niya perbalag aya so kaibigan na Pangasinan. Insan walay kinto nini ardagap walay old park pantutan ini atangka walay park tulam dyan gaya abeg Panay Rock so kinda Gisan ko rocks, pero simento ararak. Pero araya may rock ya wajaran kyan tinip-tipon da. Minsan dain si siminto. Ni wala restaurant na dyan Nung na-recall yung may Flint Stone. Anto araya, hotel, amo yan. Hindi, restaurant na ay agkota niya park da niya. On the process ni Ayaran Rock. Tasay Burinaw kasi ng saman at say Pananisyara say Burinaw at suburbs at Danum siguro ng Taagawa Timbapaw kawa Barakap so kinda si katoy concept da namin Panay Rock katon Old Rock taabi na kinda Rock Yurungan pati aratay siguro may akang gawa dya wala idea ito na-recall yung may Flint Stone comics with US rin wala kinto siguro bato Old Rock marakap hani ulat tayo manay yan say aya dyan Burinaw sukulan to agagi kakanayon walay entrance daya 50 pesos pero no senior discount 30. Okay, so patay tara bit bits ayo sige salamat sir Opo sir. yan tara ini balag mereka tara ino yan marakap dele kaabig ko yung manay dyan minsan lamat walay tinjay ni antuya hay hotel sira Old Rock raratanay no manchikin kayo dyan gali karakol na unit wapo hayaso karakapan hagagi kaluyagan aray resort dyan Pangasinan tasay Pangasinan at bendisyonan kantila at bararaka pa natural iran kyan natural iran beauty singa dyan Burinaw beach kontora San Fabian tanu dyan ang ngapoy beach tayo mabura-bura susay aray kaumaan ya pantata naman ganyan laman majatila ayun kyan marakap ni ay wala swimming pool to sige dyan tayo ay ilang siguro conference room dyan siguro conference hall kompleto ni guwapo cave 1 kwanda cave
Cave 2. Yan yung resort. Pangasinan kayo? Pangasinan kayo? Pangasinan kayo? Tarlac. Ay, Tarlac. Naririnig ko pa. Yan, no? Marami. Yan, Old Rock Hotel. Anil, alabay din. May picture ako, no? Jaray kakaro tayo, mat. Kumusta kayo? Maumat! Man-enjoy kayo dyan, Old Rock. Yeah! Very Okay. much! May swimming pool na, gwapo ni. Sa entrance dyan, ano ba, 50 pesos konto do. Ada sa inyo, pero kila, sarang mula dyan, ma'am, picnic. Gwapo. Maya kayo man titik. Kakawat-kawat. Wala yung yun. Parang kung sinatin ko na panay kintun bong say feature da merah itu nih kan siguro ay akila la ito kalau ni overflow ko dyan sa niya marako marak na ka pagage kakanayon. Yeah, dua ray swimming pool to. Awal ni swimming pool to. Di gagawin to tayo ni puro swimming pool structure. Atong dyan Pangasinan, nagkayo dyan ang uputan na kaya. Pasyaran. Mayamay. Ano ba yung matirad yan? Liberty ni, wali radya ayun na yan. Simba Janatan. Takot na mayamay ano kayo dyan? Ano enjoy? Kataljay Tagara, Harumalugar, Manila, Papantura. Tandakal ba yun? Tagapangasyan na yung ulag dyan. Marakot. Ang kapula ba sukyo dyan tagal kataob-katan. Ito yun eh. Ay, hotel iratalan eh. Ay, hotel. Tugagin ba tayo hotel? Ya, ang chicken kaitan mayama eh. Marakap eh, walay cave no, hindi tara eh. Man kalot-kalot kayo dito. Okay, dakol din dyan eh. Atau nung tandag timan na anay yan. Tandag tayo beach. Marakap sama dyan ya, wala park dalamat overflow. Wala ba yung sudya ya? Jay kayo. Ang kalot-kalot pantura niya, wala rin long table. Wala rin long table da, mayaman ni jaman ay eh. Di man. Marakap. Bayabay, mau ka mau.
Retreat lang. Talamay yun yan. China Sea. O Philippines Sea. Kung tayo tawag natin Philippines. Doon na yun eh. Wala may barko ay di malang eh. Para po Taiwan siguro ta. Basta nanay on liberty lang di malang. Dabay gilig na beach. Sawa. Katon kaya nagagi. Marakop dya. Pangasinan. Kita ya surbihan ta namin so marakap yung lugar to ya so Old Rock. Okay, Old Rock. Okay, tayo update kayo nanay. Old Rock Beach. Diyan, kinay. Pada kasibo to man eh. Guwapo. Ori. Kababad tanay. Yan la. Ay, ada dalan tutang na ya. Sanjay para wilayah Babalaad Beach. Marakot sa beach ni sa White Sand. Ato lati jay. Musta kayo? Si kayo caretaker. Racer, shopping the train. Oh. Pangasinan kayo, Ilocano. Hindi kami po nila po. Ay, hangga makasao Pangasinan. Kamu. Ha? Ang kamu sa ito. Ay, mo nga mo, napinta sa inyo. Kuko ni pa dito, ba? Ilipis ka dor. Corporation din. Ah, Corporation din sa sir. ay corporation, pintas. Marakop dyan ya. Pangasinan, agblablag Pangasinan. Agay la, inalagar. Lante, di ba rin, sige lang. Banat labat. Ha. Ang kayo, ang alaman na kakamusan. At aktibo plano. Shell. Na-enjoy ka. Mai. Benar. Ya kalau tadi lihat. On. On. Pin. Untog ka na. Okay, nakarap. Tinumbok ko yan. Dati bag ng tita ah. Woo! Ayos. Marakap. Bale, betul-betul sudah nunda. Betul-betul. Marakap. Ano enjoy rin totoo dyan ya. Michelle, bais mo man eh. Pwedeng hiramin. Alam niya kung saan pupunta sa hindi marunong lumangoy. Yeah. Binili niya yan. Opo, magkano? Ganyan.
Ay, may rinta ba dito? Alam ko. Ay, Yung pizza mo dyan. Kaya nga, magkano ganyan? Magkano daw? 350 po. Michelle! Mantayip ka pa, mantayip ka. Ang dami, ako natukod. Ay, Abaw-bawi ra namang. 30 na dapat susakayahin na seniors. 50 regular. Kompleto la. Tala.